Epalagunok ongetorri Lastotxapelen kanalean ongetorri berrez ere Total War Warhammer 2. Honetara aurreko atalean lortu genuen Marienburgoko fakzioa suntzitzea. Eta orain gure hurrengo helburua izango litzateke gure Carlos Francisco maitearekin zonalde honetara heltzea eta konde vampiroen gudak hastea, bestela arazo ugari emango digutelako. Eta uste dut Grunburgon zela. A ver, egiten egin sacerdote garlariarena. Agian Grunbun hori da, hemen itxango dugu txanda bat, eta gero sentatuko gara ona hau lotzen, Carlos Francisco nantzailtzen den bitartean, apur bat esploreatzera eta bar. I command here. A ver. Hemen dirua, orain txanda pasa ingo dugu. Ea Loki Felharten mugimendua zein den. Argi dagoena da Marienburgo hiria defendatu beharko dugula. Diru irasteko zonalde oso positiboa delako. Amau eta gorzel apur bat gutxiago asola zaizkigu. Baina, apur bat iparraldea kontrolatzeko mesedegarria izan daiteke. Eta arriskatu beharko gara. Konde vampiroak uste dut arazo... I will hear your petition, but make no promises to act on it. Vale. Baina konde vampiro uste dut garrantzitsuagoak direla erditik kentzea, orain norska baino eta bretoniarrekin ere itxan behar dugu irautea. Bestela asko sufrituko bai dugu. A ver. Speak. I will hear you now. Be warned, my mood is dark. Vale. Vale, hori. Horregatik garrantzitsua beti 1000 puntu izatea. A ver. Amau. Saiatuko gara. Karl Franz joango zara korrika. Honantza. Grunburgo. Jarriko dugu urrengo txanda izan dezagun. Aldaften diru gehiago izateko. Estirlanekin. Greetings, my countrymen. You come in peace on this fine Marktag? Disagree with that? Not in my name.
Who calls? Eta zu, Welcome, my countrymen. vale, Wissenlandik pasatu barko gara. Sigmarite Arch-Lector, Zuek gelditu hor. true servant of Sigmar. Oh, Bretonekin ez dugu hitz egin. Baina Marienburgo babestu beharko dugu. Greetings from Sigmar. Bai. Bretonia garrantzitsua da. Vale. Marienburgo. Harresiak. Grunburgonen. Konde Mangren kontra da, zuri emango dizugu hau eta zu joan. Yes, son of Sigmar. Yes, the rites of war are ready. Horrantza. Hemen. Protector of the weak. Praise be to Sigmar. Vale, gainera con barroan. Baina jarriko dugu hau. Beharko ditugulako. Summon the Elector Counts. By Contratas Sigmar. aparte. Diru gehiago. Sentitzen dut, baina beste helburu batzuk ditugu lehenago. Yes? Welcome, my countrymen. What? Stirland benetan ez Greetings, my duzuna. countrymen. You come in peace? I refuse. The Empire, by Sigmar's will, come in peace. Who calls? I trust our dealings will bear fruit. Talabek lan ondoan nortzuk daude. Talabek
Lanekin. Sigmar's will. I will listen, but my time is short. Sigmar's will. Vale, vale. Champion of the faith. Bada espada. Marienburgo dirua irabazteko lekurik onena da imperioaren sarbidea. I will hear you now. Rakart. Vale, oso ondo. Rakartoren gozutziko dugu hor. I will hear what you have to say. Kosta zaizu zurik ere, Hemen kendu izendune unitateek diru asko kontsumatzen dutelako mantenimenduan. I serve Sigmar. Reino utzi bakean, so. Oraingoz True servant of pikutara. Sigmar. Ever vigilant. Agian espadari batzuk. Vale. By the comet, the Empire. Pick up the Etorri ona, pace. grum. Is it time? I am Prince and Emperor. Pick up the One. pace. Ona eta grumurgon. Diru gehiago. The nation. Greetings in Sigmar's name. So, approach and make your offer, that I make no... I'll ignore that. Who calls? Approach and make your offer, that I make no promises to my assent. I don't agree. Ez burugogorrak dira oso, Vale.
Gainera hor garrantzitsua izango da korrupzio vampirikoa pizkanaka garbitzen joatea. Kislefekin gora. Vale, Silvania guztiekin. Uste dut egin beharko dela konfederazio bat guztiok konde vampiroen kontra joateko. Nahiko astunak direlako. Gotrek eta Felix orain zuri. Vale. Sendatzen joateko. What do you require? Bueno, A sermon to awake rebellion. entzak jakite gortik zer dagoen. By the comet. The Empire. I command here. I will not obey. In the name of Magnus. Let's go. Onantza. Sigmarite Arch-Lector. Praise be to Sigmar. I will not. Vale. Cleanse the Empire. Anda pasa. Mentzat elfeiunak ez dira sartu kostetara. Gerra deklaratu ba, baina erasora ez etorri, beraz, oraingoz utzi ditzakegu eta gure arriskurik handienean kontzentratu hau da konde vampiroetan. Vale. The nation calls. Rebel. A weak order.
Da nire le sigo. Summon the Elector Counts. Bai. Sentitzen dut Blood, baina... Will. To war. Vale, orain. What? Welcome to my private study. Wine of... Estirland. Greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here with a sheathed blade? So be it. Vale. The Empire. Wissenland. Come then. Only Sigma's god, Ulrich, can judge it well. Tengo dugu apurro bat. Anatako hobeto. Aldor. Bretonia. Attack here. Manlings come. They only do when they... Not by me. Vale. Caragnon. Honor to your ancestors. Be gone. Vale, engoses. Wanrag. Onward. Greetings, Umgi. How fares the Empire? No! Kislev. The Tsarina empowers me. Vale, galdu naiz. Ah, vale, hor gaudela. Zanda pasa. Eurak etortzean nire bila. Zeintzuk dira Berlaneko unitate bereziak? Guretzat. Gutxigatik bada ere. Gorsei konpondu beharko dugu.
Bring me to my men. Itxaron. Vale. Let us forge our faith. Die! Vale, orain. Who calls? Oraingo zor. Itxaron. To strengthen the Empire. Yes, my lord. Upset. What? Welcome, my countrymen. Empire's blessing. Yes. Bueno, galtzen dugu. Baina hori zen behar dugu apur bat mantetzeko fronte bat. I am Prince and Emperor. Ready. Ready. Hemen ezin ditzakegu egin. Zorgin eiztaririk. Bale, bai. Hirugarren nivelera heltzen garenean. Stirland. So, it is good to see fellow sons of the Empire this day. No, no! Yes, Salabeklan. it is good to see fellow sons of the Empire this day. A ver, zuek. Yes. Manlings come. They only do when they Aye. By the light, welcome. How fares the Emperor? I will. Who calls? By Sigma's will, come in peace.
Hori argi zegoen. Besteek ez badute zer egiten, konde vampiren kontra baniak asko sufrituko dut. Welcome, brothers, from across the great. Vale. Gauza bat begiratu nahi dut. There is power within prayer. Vale. What? Joan altxapur bat. Ona investigatzera. On march! I command here. Summon the Elector Counts. Silvaniaren gondadila pikutara. Into battle. Vale. Bring me to my men. Vale. I am Prince and Emperor. I command here. March! The Empire, by Sigma's will, come in peace. Oraindik ezin du konfederaziorik egin. Benet.
Hor eskabenak daude. Yes. Txanda pasa. Ya, claro. A ver, Lanen. Hail to Leoncourt. How can the Empire aid you in Bohemon, such evil bastonekoa. times? Bueno, eski, bastonek eta bar ongeraten saiatu behar gara. All right. Approach as friend and make your... I will. Vale, baina. Wisenland. By Sigma's will, come in peace. What? Greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here? Of course. Vale. A ver, fame. Vale. Now. So, Txiu. No digo Summon the Daniel Elector es Counts. Carlos Francisco. Now, I will invoke Sigmar's wrath. Behatu behar dugu tanke bat izango alditz moduan. Attack! Who calls?
comet. Ready. Friendship is more valuable. Who calls? It is good to see fellow sons of the Empire this day. Oraindik ez zait atera. The Empire. Do not waste my time with petty talk. Make your offer and be done. A ver. Anda pasa. Bueno, boskantzen daukate armada bat, denborarekin desagertuko dena, desgazta sufritzen direlako, etxerik ez daukatelako. El enemigo tiembla ante tus conquistas, Ya. mi poderoso señor. A ver. Wissenland. It is good to see fellow sons of the Empire this day. So, approach as friend and make your offer. Benetan. So, what?
so? By the Welcome to my private study. Wine of... Sigma's will. By Sigma's will. What? It is good to see fellow sons of the Empire this day. Sir. The Empire. Deliver your message. Right. Bring me to my men. Yes, to unite the provinces. What do you require? Ready. Vale. A ver, Bonkarsteina kendu behar ditugu erditik. Hortik aurrera, sentatu gara beste konde vampiroen kontra. Manfredon. Vale, venga. This will consolidate. To the provinces. The nation calls. The nation calls. Zu, etorri honantza. Behar duzun denbora guztia. Now. I see no other option. That's a nice. Must attack. Do not take me for a fool.
for our nation. As is my right by Sigmar's crown. I am Prince and Emperor. Who calls? I will not. Vale. Ea segiten duten bonkarsten horiek. Nire egiten duten erdintzen, akatu behar ditugu. Hostia. Hemen jendeak deitzen duela nahi duenean. A ver. Ready. I command here. Ulric's will. I am France. They will obey. The nation calls. The Empire. Who needs stabbing? One right. Greetings, Sigmar's children. I am the Supreme Patriarch. Champion of the faith. Bueno, vengo zuek pikutara. Hemen ona Eldorfen
Itxal marko dugula. Ez. Rake. Who calls? Tools of judgment ready. A ver. Esto es la Help lanza. them out. Francisco Or. Aberlar. Orden publikoa. Eta Soland en Azkundea. You summon me. Very well, I will do this. Moving off. Diru gehiago. Vale. Benetan Monkastreak ez dira katu, ala. Zen bardu da desgastea, nahi eta nahi ez. Yes. Summon the Elector Count. Ogros, mi señor. Esas criaturas nómadas son fuertes y esto. A ver.
Who calls? Adad! Greetings, Sigmar's chosen. Echaron. Nope. Bring me to my men. Ready. Onkartenak potroa jotzeko. Lenda bizikoak dira, Let us begin. Eskerrak hor badaukagu Baltasar Gelt, bestela. You are not welcome in my court. Ez da pentsatu ere. Osea, zuek hil berzeret. Hipotxe ez dute zer egiten, mos ondo. Osten Mark pikutara. I am ready. Are you? Do not waste my potential. Ready. Dugu artilleria apur bat.
Who calls? In the name of Magnus. Is it time? No. I am Prince and Emperor. Shield of faith. Onde vampiroen kontra hauek garrantzitsuak izango dira. You summon me. Hauek March on the witches. Who calls? Step to it. Yes? Ladrones. Itxaron. Wonkasteinak hor potroak igutzen, Azak Kislev en kontra. I command here. Yes, to unite the provinces. Jokatu dugu.
Naskatzen naute pigat bonkasten darrako. Ez zuntzen Silvana ez, joan dea beste leku batera, zuntzitu eta ez. Hipotxek edizio zergatik ez dut erasatu nahi. Hora galtzen dira konde vampiroak, bale, berdin zaigu. Saiatu beharko gara reisguarra babesten. Besteekin apur bat fokus egit. Lehen debezi unitateak sendatu bizitzaz. Orduan. Jarriko ditu hauek hemen. Ready for war! Jarraitzakegu hauek. Jarritzazkegu hemen. Jurariak. Atzean hauek. Atzerago. Reisguarra hor. Joan daitezke hor apur bat mina sortzen eta bar. Bai ez diruak ere. Hor eta hau hemen. Den da bizi. Zero. Jate apur bat. Potroak ikutzen. No lingering! Yes, sir, quickly! At speed! Quick march! Sigma! Zertirak botatzen. My comrades! Sigma calls!
Gainera gu mugitu beharko gara. We are Sigmar's heirs! Battle awaits! Take the ground! Tyrant calls! Tyrant, rise! Formation, march! Outriders! Sigmar guides us! Moving now! Formation, march! Yes, my lord! Gara hor mugitzen. To battle! No lingering! Aurra botatzeko. Quick march! Charge! Moving now! Strike them down! War! Let's Tyrant blow! At speed! Onwards! Outriders! To battle! Moving faster! Feel life flows! The power of life is mine! Finding range, sir! For France! Missiles at the ready! Outriders! At speed! Ready to fire! Charge! Battle wizards! Fleet! The Empire endures! We are Sigmar's heirs! Show us the foe! Call France! Very well! Just as more I invoke thee! For Heldenhammer! Ulrich, save us! Swordsman! They are using dark forces! Swordsman! Missiles will fly! The Empire endures! Hand gunners! I am life! Now! Forward! Slay them! I am its vessel! Sigmar commands! To battle! With haste! Reichsguard Knights! Yes, sir, quickly! To me, man! Sigmar Keep calls! your heads down, men! They're casting spells! Power of life! Take aim! For Heldenhammer! Prepare for combat! Outriders! For Heldenhammer! Yes, sir! Yes, General! My subjects call! Cavalry ready!
for war! This is my command! To us, the foe! Outriders! Feel life go! Let the wind of life blow! Swordsman! We are Sigmar's heirs! Irazi dugu. Hiru sei galdu ditugu, beraz ez dago txarto. Ez gauza da, oie, senalde hori ipotxek izatea. Eskonde vampiroek. Jo, eta gure armada berritu beharko dugu. Printzipioz, printsitzen dut hau, eta sentimendu botatzen dut pikutara, ez legoke arazorik izan beharko.
A ver. I command here. A ver. So. What? In the name of Magnus. Forward! More sleep shines. Ormburgo, defentsa potenteak ditugu. A ver. What? Stirland. Come then. Only Sigma's god, Ulrich, can judge it worthy or no. As you say, sir. Vale. Sigma's Talaveklan. welcome, my countrymen. Wissenland. Come then. Only Sigma's god. Bueno. Who calls? Vale, corrupzio vampirikoa. Jaisten hasi da. Baina hemendik oraindik badago. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustokoa izan zaizuela eta hurrengoan gehiago.